Kada je Nikola Jokić osvojio svoj treći MVP trofej sa samo 28 godina, razgovor u NBA krugovima nije bio samo slavljenički. Postao je neprijatan. Samo 9 igrača u istoriji ove igre uspelo je da osvoji 3 MVP titule. To je lista na kojoj stanuju bogovi košarke. LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. Jokićevo ime se odjednom našlo na spisku na kojem nema Shaquilla O'Neala, na kojem nema Kobija Bryanta, na kojem nema Stefa Curryja. Za mnoge analitičare to je bio trenutak kognitivne disonance. Osjećalo se da bi ovo trebalo da bude vrhunac njegove karijere, plafon, jer budimo realni, koliko dugo centar koji ne skače i ne trči može da dominira ligom koja postaje sve brža i atletski moćnija. Logika je nalagala da sledi pad, ali umjesto pada dogodilo se nešto što niko nije predvideo. Nikola Jokić je postao bolji. Na Božić protiv Minnesota Timberwolvesa, tima koji je napravljen u laboratoriji sa jednim jedinim ciljem, da njega zaustavi, Jokić nije samo pobedio. On je demontirao koncept moderne odbrane. Ubacio je 18 poena u produžetku, što je rekord svih vremena. Završio je meč sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. To je bio triple-double sa najviše poena koji je liga ikada videla. U tom trenutku morali smo da prestanemo da se pretvaramo da je ovo normalno. Morali smo da prestanemo da koristimo reč talentovan i morali smo da postavimo pitanje koje plaši svakog trenera u ligi. Gde je zapravo granica? Šta je stvarni limit Nikole Jokića? Jer u sezoni 2024. do 2025. a ulazeći u 2026. Jokićeva statistika je prestala da ima smisla. On je prešao put od lidera u naprednim statistikama, što mu je i donelo te prve 3 MVP titule, do čoveka koji trenutno ruši rekorde za koje smo mislili da su zabetonirani u istoriji. Trenutno ima najveći player efficiency rating, PER, u jednoj sezoni, i to sa razlikom koja izgleda kao statistička greška. Ima najviše win shares po 48 minuta ikada zabeleženih. I onaj podatak koji analitičare drži budnim noću, njegov box plus minus je 19,25. Da stavimo to u kontekst, prethodni rekord u najboljim vanzemaljskim sezonama Michaela Jordana ili LeBrona Jamesa bio je oko 13,7. Jokić nije samo oborio rekord, on ga je uništio, on je probio skalu. Koji čovek ruši rekord za asistencije centra svih vremena, dok u istoj sezoni prosečno beleži skoro 30 poena po utakmici sa efikasnošću od preko 70% iz igre. Vanzemaljac? Odgovor je vanzemaljac. Samo što ovaj ne izgleda kao Victor Wembanyama. Ovaj izgleda kao neko ko bi vam u Somboru prodao polovni automobil, a onda otišao na hipodrom da gleda kasače. I upravo tu leži najveća prevara u istoriji modernog sporta. Prave NBA legende se obično opisuju kroz neku vrstu mitskog divljanja prema njihovim fizičkim sposobnostima. Jordanov odraz, LeBronova snaga, Iversonova brzina, ali Nikola Jokić, o njemu se priča kao o anomaliji, kao o grešci u matrici. Postoji narativ koji ga prati od dana kada je kao debeljuškasti klinac kročio u ligu. Narativ koji ga je koštao mnogo ljubavi među casual fanovima. Priča glasi, on je heroj napredne statistike, ali nije stvarni najbolji igrač sveta, jer nema eksplozivnost. Bez atraktivnih zakucavanja, eye test može biti varljiv. Ljudi gledaju, ali ne vide. Međutim, rezultati na terenu su nam pokazali nastajanje legende kakvu nismo videli nikada ranije. Da li biste Nikolu Jokića smatrali jednim od najvećih playoff risera svih vremena? Razmislite o tom odgovoru na sekundu. Još 2019. godine seme je posađeno. U prvoj rundi play-offa imali smo 7. utakmicu koja je odlučena ne samo poenima Jamala Murraya, već triple-doublom Nikole Jokića od 21 poen. On je stigao, ali nismo znali šta da radimo sa tom informacijom. Kasnije smo naučili da, iako Jokić nikada nije imao super tim, on pobeđuje u play-off utakmicama. Svi ćemo se složiti da svaki velikan ima taj clutch gen. Ako ne možeš da se pojaviš kada su svetla najjača, šta tražiš u kući slavnih? U play-offu 2020. godine Jokić je dobio priliku da to demonstrira. Protiv Utah Jazz, dok su Donovan Mitchell i Jamal Murray igrali svoju privatnu video igricu sa po 50 poena, Jokić je bio taj koji je presudio. Denver je gubio 3-1 u seriji. Vratili su se. U 7. utakmici, rezultat nerešen, lopta ide Jokiću. On leđima napada Rudija Gobera,
najboljeg defanzivca lige. Okret, težak šut, pogodak. Ali jedna utakmica ne čini zvezdu, zar ne? U sljedećoj rundi Clippersi, Kawhi Leonard, Paul George, tim projektovan za titulu. Ponovo 3-1 za Clipperse, ponovo povratak. Svi su tada pričali o epskom raspadu Clippersa, ali prava istina je bila drugačija. Nisu se oni samo raspali. Nikola Jokić ih je nadigrao. Bio je najbolji igrač na parketu prepunom super zvezda. A onda, 2023. godina. Playoff u kojem je Jokić ušao u istoriju. Najbolji igrači svih vremena imaju taj jedan signature playoff niz. Jordan 1991. Olajuwon 1994. Jokićeva statistika iz 2023 je besmislena. Bio je na 2 asistencije od prosječnog triple-dubla za ceo playoff. Bio je prvi u poenima, prvi u skokovima, prvi u asistencijama. To se nikada pre nije desilo. Sjećate se onog šuta protiv Lakersa u finalu zapada. Preko Anthonyja Davisa, uz zvuk sirene, lopta bačena iza glave sa ogromnim lukom. Davis se samo nasmejao i odmahnuo glavom. LeBron je posle meča skinuo kapu. Pogodio je teške šuteve. Ne možeš tu ništa. Kada naterate LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa da izgledaju nemoćno, prešli ste igricu. Ali hajde da se vratimo na ono ključno pitanje. Kako? Kako on to radi? Kako čovjek koji izgleda tako obično dominira nad fizičkim fenomenima? Odgovor ne leži u magiji. Odgovor leži u fizici, u biomehanici i u mentalnom procesoru koji radi na frekvenciji koju ostali igrači tek počinju da shvataju. Ovo je priča o trijumfu inteligencije i neortodoksne mehanike nad sirovom silom. Prva velika zabluda je atleticizam. Kada čujete reč atleta, pomislite na Russella Westbrooka u punom trku. Mislite na Janisa Adetokumba kako preleće teren u 3 koraka. Mislite na akceleraciju, sposobnost da brzo dostignete maksimalnu brzinu. Ali podaci iz P3 laboratorije, najprestižnijeg centra za sportsku nauku na svetu, otkrili su drugu stranu medalje. Elitni sportisti se ne definišu samo time koliko brzo mogu da krenu, već koliko brzo mogu da stanu. To je deceleracija. Nikola Jokić je klasifikovan kao kinematički pokretač, kinematic mover. Njegov nervni sistem i mišićna struktura nisu dizajnirani za eksplozivni odraz, već za apsorpciju sile. Zamislite kamion od 130 kg koji ima kočnice Formule 1. Kada Jokić napada, on koristi inerciju svog masivnog tela. Defanzivac mora da angažuje svaki mišić da bi ga zaustavio, da bi pružio otpor toj sili. I u trenutku kada se defanzivac napne, ukopa i odupre, Jokić stane. Momentalno. Defanzivac, ponesen sopstvenim otporom i inercijom, nastavlja kretanje unazad ili gubi ravnotežu. On proklizava. To je biomehanička zamka. Jokić ne pobeđuje brzinom. On pobeđuje promenom brzine. On vas uvlači u svoj ritam. Spor, metodičan, težak, a onda iskoristi vašu sopstvenu reakciju protiv vas. On je majstor deceleracije u ligi koja je opsednuta akceleracijom. Dok drugi troše energiju na skokove i sprintove, Jokić koristi poluge, težište i momentum. Zato u 4. četvrtini, dok su super atlete zadihane i noge im postaju teške, Jokićev šut ostaje isti. Njegova mehanika ne zavisi od odraza iz nogu, ona zavisi od tehnike koja se ne kvari pod umorom. A ta tehnika nas dovodi do njegovog potpisnog poteza, Sombor Shuffle. Na prvi pogled, to je samo simpatičan, čudan šut unazad sa pogrešne noge. Ali ako pitate fizičare, to je savršeno oružje. U konvencionalnoj košarci šut se uči kao vertikalna radnja. Skočite uvis, izbacite loptu na vrhuncu. Cilj je visina. Jokić je međutim shvatio nešto drugo. Zbog povrede skočnog zgloba na početku karijere bio je primoran da improvizuje. I u toj improvizaciji otkrio je geometrijsku prednost. Sombor Shuffle nije skok uvis. To je separacija po Z osi, unazad. Kada Jokić krene u taj pokret, on se ne odražava sa leve noge, kao što bi dešnjak trebalo. On skače sa desne, iste one strane kojom šutira. Skokom sa desne noge uz kretanje unazad i u stranu, Jokić ne samo da stvara distancu koju defanzivac ne može da premosti, on zaključava kukove. Njegovo desno koleno, desni kuk i desno rame formiraju savršenu vertikalnu liniju koja mu omogućava stabilnost čak i dok leti van ravnoteže. Ali prava tajna je u luku. Biomehaničke analize pokazuju da je Jokićeva tačka izbačaja izuzetno visoka.
Loptu drži iznad i iza glave. Lopta ne ide samo ka košu, ona putuje u visokom luku, gotovo vertikalno padajući kroz obruč. Fizika je neumoljiva. Što je veći ugao upada lopte u koš, bliži 90 stepeni, to je efektivna površina obruča veća. Jokić ne mora da bude precizan kao snajperista. Njegova mehanika mu dozvoljava veću marginu greške. On ne šutira protiv odbrane, on šutira preko nje, koristeći geometriju da učini blokadu fizički nemogućom bez faula. I tu dolazimo do onog dela priče koji Amerikanci najteže razumeju, a koji je ključan za njegovu stabilnost. Vaterpolo. Često čujemo triviju. Jokić je igrao vaterpolo. Smejemo se kapicama. Ali to nije samo trivija. To je biomehanički DNK njegove igre. Da biste razumeli kako Jokić pomera ljude jače od sebe, morate razumeti šta se dešava ispod površine vode. Taj stoicizam je njegovo taktičko oružje. Protivnici poput Jimmya Butlera ili Draymonda Greena hrane se emocijama, konfliktom, tenzijom. Jokić im ne daje ništa. On je ogledalo koje ne reflektuje njihov intenzitet. On dolazi na posao, odradi ga savršeno i ide kući. To odsustvo ega, ta nezainteresovanost koja toliko zbunjuje američke medije, zapravo je vrhunska forma fokusa. Dakle, gde je Jokićevo mesto u istoriji? Ako Jokić nastavi ovim tempom, a zašto ne bi, s obzirom na to da njegova igra ne zavisi od toga da li može da skoči metar uvis, ulazimo u teritoriju koja je rezervisana za mitove. Kareem Abdul-Jabbar i njegovih 6 MVP titula deluju nedodirljivo, ali u debati za drugog najboljeg centra ikada obično čujemo dva imena, Shaquille O'Neal i Hakeem Olajuwon. Shaqov argument su titula i sirova dominacija, Hakimova su elegancija i odbrana. Ali Jokić je uradio nešto što ni jedan od njih nije. On je postao sistem. Shaq je bio nezaustavljiv pod košem, ali Jokić je nezaustavljiv svuda. On može da šutira trojke. On je jedan od najboljih dodavača u istoriji, ne samo među centrima, već uopšte. On inicira napad, on završava napad. I statistički, on je efikasniji od bilo koga pre njega. Šutira preko 70% iz igre u ovoj eri. To je apsurd. Jokićeva zaostavština se ne gradi kroz super timove. On je ostao u Denveru. Nije tražio prečice. Nije jurio prstenje sa drugim zvezdama. On je izgradio kulturu pobednika u franšizi koja pre njega nije znala šta to znači. Kada se jednog dana povuče, verovatno tiho, bez oproštajne turneje, samo će jednog dana ostati u Somboru sa svojim konjima, shvatit ćemo šta smo gledali. Nismo gledali košarkaša. Gledali smo evoluciju. Gledali smo čoveka koji je hakovao igricu koristeći umjesto mišića. Dokazao je da je u svetu kojim dominiraju atlete, najjači mišić ipak onaj između ušiju. Nikola Jokić nije samo najbolji igrač današnjice. On je dokaz da se košarka ne igra nogama, igra se glavom. A u toj igri Nikola Jokić je povukao potez. Šah mat.